Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajunan sebulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Musleh Wardi, ajunan Kiai Haji Hamdi, ajunan Kiai Haji Zaini, ajunan Kiai Haji Taufik, ajunan Kiai Haji Khalili, Kiai Haji Syamsul, terjukan tak galib ajunan Kiai Haji Abdus Somad, berseteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nu'un saporah tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa Ibu Wasriyah selaku pemangku desa Pakandengan Bere beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil Eki Kak Dinto Kiai Haji Aswari beserta seluruh jajaran dari Takmir Masjid Baitur Rahmah, Jam'iyah Sholawat Jam'iyah Sholawat Najmatus Sabah, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, dan seteja ajunan beten kaula amul ja'aki, benten kula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan samangken kaula ben ajunan bi Allah takdir alengki abolong dalam keadaan sehat ekak dinto tempat ngai peristiwa mulja se'alami bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterkenal kalaban Isra wal Mi'raj. Samoga alengki ben apolong akaula ben ajunan kesempatan mangken tetia wasilah tetia jalan kaula ben ajunan ajaga solat 5 waktu kalaban istiqomah sehingga kau lebih ajunan termasuk orang-orang seepa selamat dari dunia kantos akhirat.
Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam ka dinto kaula ben ajunan ngarep samoga kaula ben ajunan sehadir kesempatan samangken termasuk dari kelompok ben golongan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tak langkong ebas korangi sekoni operator. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ada bu dalam situng hadis. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bajang kak dinto merupakan pang-pang dari agama Islam separingake Allah dak kaula ajunan. Sehingga ketika bajang kak dinto merupakan pang-pang hadirin, maka tak mungkin berdesitung bangunan, tak mungkin eko caki bangunan ketika pang-pang agak dinto tade. Mana bi bangunan pakun bedah tapi tak sempurna. Mana bi tabing saya tade pakun eko cak bangunan tapi bangunan saya tak marehnya mana. Mana bi tade pondasi nah hadirin pakun eko cak bangunan tapi bisa saja sewaktu-waktu lekas rempak tapi mun pang-pang saya tade bangunan kak dinto tak kira bedah karena bangunan kak dinto pokok sepaling eka parloh di dalam bangunan. Artinya apa dari agama kak dinto pang-pang ngabejeng pasera orang saya ngaku andi agama maka tak ning punten hadirin untuk abejeng. Ketika beda orang ala ko ibadah selain sementara bejeng tak eka lakoh maka sateja ibadah selain di Allah tak kira terima. Rukun Islam ni kan lima tadi. Syahadat, solat, zakat, pasah, haji. Jaipun ulama bejeng ni kami tak eko capang pang agama. Ternyata selema rukun Islam gak dinto sateja beda bejeng hadirin. Syahadat beda solat, zakat beda solat, pasah beda solat, haji beda solat. Sepertama syahadat. Ibu ajeng badan apa tak ada syahadat ni? Badan apa tak ada? Kaula ben ajunan seampun Islam hadirin. Kak dinto tak usah macam syahadat karena kaula ben ajunan Islam tabiun li abawain. Islam menurut dek ke orang tua dua karena Islam. Manabi beda orang kafir masuk Islam maka ke bengla Islam ni kau tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kau leben ajunan sampun beng sepok Islam, mbak Islam ring tua Islam. Kau leben ajunan pak kau tu masuk Islam. Tak usah dah beda dalam. Saya masuk ni kemun di luar. Mun la dalam cakik masuk. Magenda kami. Maksudnya Islam. Sehingga orang sampun andi agama Islam gak ditocek pun ulama tak usah mau syahadat karena ampun Islam menurut dak orang sepo tak usah lebet bangla bang syahadat karena kau leben ajunan dalam sehari semalam tak orang macam syahadat sekitar sanangka nggih bagi syahadat beda bajang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syahadat pada ilmu bajang. Nomor 2 pasah. Apa pasah ni? Al-imsak anil akli wasyurb. Apa sagak ditonahan dari ngakan ben minum. Gula tanya. Ilmu bajang beda pasah napa punten. Beda pasah napa punten. Beda. Orang ngabajang mun ngakan betal napa tak betal? Betal. Cuman pasal di lembajang ben pasal Ramadan kak dintoh lain. Sepertama, menabi pasal bulan Ramadan
kak dintoh mulai tulu il fajri ila ghurubis syamsi, dari omber fajar sampai jom petahari di kebangsaan di bulan Ramadan. Sementara pasan di lembajang saampona masuk ila takbiratil ihram sampai muluk salam kau leben ajunan tak oleh ajar. Pas sebulan Ramadan kau leben ajunan apa sah pah lopak ngakan pas ada engkan biasa banyak ring lopak pah ngakan sebereng ngak imari ngakan pasana betal nama punten tak betal mungkin ekolopai keng mun edilum bajang mun sampai abis sebereng betal bajang mak bisa betal cepon pas sebulan Ramadan mun abis sebereng tak betal engki karena tak munasabah tak pantes orang abajang ngakan sampai abis sebereng. Paham mun karo bedere karena ejolo sampean ada bedere karena biasa sampai abajang pahe kelopai kini kulunyo punten bajang sampean tak betal mun sampai abajang bahagia permen beda biasa dengan bodoh jadi nak-nak tua ampo pakun nak-nak beda tengok bajang ngegem permen ni kok bodoh keng nak-nak kapan tua pakun ketua dan biasa tapi benih kan kau ni kau suka nyak bodoh dia bodoh butuh hah oh bodoh benih pakan jangan temor bodoh awan ni baru boleh jeruk. Coba yang boleh nama ini. Bapak Ibu hadirin saya berjaki Allah. Apa pun bajang ni kam. Mun ngumpak betal keng mun lakar bede dalam kening gulunyo tak betal. Cepun ulama tak munasabah. Dadi mun paha bajang ki ngelak roti pah yompak niku mun niku cai kalau pai tak patut. Pulan bajang ning 5 menit. Nika 5 menit, bede lebih kencang dari 5 menit. Bede apa tak ada? Bodoh. Makanya ketika kanjeng Nabi kadin tu alung polong ben sahabat, kanjeng Nabi pahatanya dak sahabat, ayus sariqah akbah. Ayo, pertanyaan jawab pagi tadi, maling apa se paling cuba? Nika coba Gusti kanjeng Nabi. Ya, maling apa se paling cuba? Cak maling cuba kapi. Sahabat tahu ning saya jawab jawaban sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul selebih oning maling panapa selebih cuba. Jawab kanjeng Nabi bahwa maling saya paling cuba kak dinto maling ngabejeng atau bermaling ngasolat. Sahabat ketong. Katina apa orang ngabejeng bisa jadi maling ya Rasul? Bi kanjeng Nabi jawab la yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Saya kocak maling ilmu bejeng ni kebening ngecok PC bening ngecok di ngoreng tapi ngecok rukun bejeng. Aruku keng rukung tak sempurna tulik yang kak boleh. Asojud sojud kita nengeneng tulik yang kak boleh. Tetapi abajeng tapi di lembajeng nak krus solah non akop ero nikah artena ajem nyulpe. Kan beda biasa namun terawian roh. Eki na banggi. Sebanyak ke timur parinduan roh. Ini salah kepi ke barat salah ke timur salah. Ke timur parinduan. Wah, kok. Beda bajang ni kesantai gini bangki. Beda. Orang yang sholat dalam keadaan cepat itu kata Rasulullah termasuk as-sariqah. Ngicok. Keng ngicok bajang. Kak dinto termasuk maling sepaling cuba hadirin. Apa sebab? Manabi ngicok tunyak kaula ben ajunan. Maka kaula ben ajunan ni kebekal yamba bi orang. Jaga bi orang. Bid'ah bitu kula ban sampean bisa ambu sing ngicok. Tapi keng mun maling abajeng, siapa sing ngambe ka? Sampean mun abajeng kencang, beda orang salang-lang bajeng kencang. Mun abidkeun lu sek suruh tuli kencang ni. Eki na bangki. Orang mun lakadung biasa ngicok bajeng, mun lakadung biasa kencang, tak kira tuman laun bajeng nikah. Jon lebur, jon santak, jon seneng. Akhirnya bajeng tak sah. Makanya kanjeng Nabi tuman ningali tibi sahabat asolat bajengan nikah kencang hadirin. Kanjeng Nabi bahadamu. Lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang sabujeng kencang rimun pakun mun ta'au bajeng maka bekal mati dalam keadaan tak sangu agama Nabi Muhammad. Abajeng ken kencang geluh eka waris mati kafir je pun ulama. Apa na boleh tak abajeng? Ki oding lah hukumi kafir di sebagian ulama. Maka kalau Isra wal Mi'raj insyaallah kau lebih ajunan termasuk titik kelompok ben golongan saya juga bajeng lima bektok kalau ben ngas teteh
mantir sekak dinto beda. Nah, amin Allahumma, amin Allahumma. Syahadat beda salat. Senomor 2 as-shalah. Salat ni artinya doa. Doa beda salat. Sampean mun asujud sampun cegah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nika doa. As-shalah huwa doa. Salat ni artinya doa. Dalam bajang nika beda doa. Makanya kau leben ajunan pasti doa ilmu bajang. Rabbighfirli, Rabbi adu panggilan kaulah. Ighfirnya pora ajunan Tuhan li dak kaulah. Warham ben belas ajunan Tuhan ni dak kaulah. Wajbur ben nutup ajunan Tuhan ni dak kesalahan kaulah. Warfa ben ngangkat ajunan Tuhan ni dak ka derajat kaulah. Napa boleh? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ben aparengah rizki ajunan Tuhan ni dak kaulah. Makanya orang saja gebejeng bi Allah rizki na bakal ejaga. Orang sabejeng rizki Nabi Allah bakal sampurna. Dan kuda selalu ngabala masalah rizki ini ke iman kak diman. Orang seeko andi rizki ini ke beni orang soki kak. Tak kutu soki. Orang seandi rizki ini ke orang se andi penyakit. Pasir orang selalu andi rizki, orang se temani penyakit. Jadi orang nikah andi rizki tak yokor dari dunia, tapi yokor dari penyakit dah. Make soki mun komplikasi makan sek pote aing pote gula tak bisa kok sampai nyega mungkin abang ki ngak gula ben sampian jaluk soki penyakit ada mak bisa tak ada elok teman dia periksa aki bahkan ki dia teman dia penyakit gula ben sampian biar dia penyakit jaluk teman dia ke dokter jak mun panas EKS beres kek cetak etal ekodung pencok lokak jelat lagi ke jelatong kering bukan kayak tabu makan omposak cepu ayo jadi saya melarat gulu ben sampian gini bang ki cek mun anang sakit nyusuin apa cek senam saya kakan daun acem beres kan anang pembung beres anang sehat dimita sehat cek celok mengkiring kerding pun dipakai celok celok bulu nyet jaga cek tak melo takkan kita piring matura kan nikah makila senikah nikah bi Allah banyak cucu yang matura iki na bangki dah tak ruwet mending matura tak mending soki rumah sakit cidik ki baka surga aja orang alat ngale ke Jakarta dokter tak profesional ngale sing muni dengan gula pot repot pala sakit ada aja tak lemberes ya le ke Malau mendepak ke Malau mate ya makanya saya ke Singapura mate dah mau ki ke Malau boy betul enggak nah hebat ring motor kan enggak nih kering motor ini kan termasuk termasuk orang hebat ki motor nikah cek mun obot andi kabeh ring motor nggih napa nggih kek tinggal mun seman lambor apa tampuna cek kemi meren sepur nggih napa nggih bitun butun coba kipa Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah syahadat beda salat as-salat beda dalam salat doa beda ilmu bajang nomor 3 zakat napa zakat nikah zakat itu adalah membersihkan makanya zakat nikah beda dua beda tazkiyatul mal beda tazkiyatun nafas beda ma bersih nikah ma bersih badan beda ma bersih aba nyamana sama bersih badan kak dinto zakat petra tazkiyatul mal sama bersetunya nyamana zakat mal sampian tijarah sampian namen padi sampian namen jagung dapat sanisop zakatin ni nyamana zakat mal sampian dapat dekah telasen benyapok dek ke bulan Syawal ni nyamana zakatul fitrah atau zakatun nafas dalam bajang cukan beda zakat napa tazkiyatun najas kau leben ajunan bersih dari najis karena orang abajang mun tak bersih dari najis bajang kau leben ajunan kak dinto tak sah hadirin jadi zakat beda bajang senomor 5 terakhir al hajju kak dinto lughatan al qasdu hajju
haji ini secara makna asaceh ilmu bejeng beda saceh napa punten beda niat napa punten beda niat beda saceh beda sehingga mun beda orang abejeng tapi tak niat maka orang kak dinto hadirin tak sabejengah sembian umpama abejeng Allahu Akbar tak engak sampean hadirin tak engak ketika depakkeun marina ruku sampean pahe kolopai gele engko aniat apa anje mun sampai sampian pindah dari rukun nikah tak yakin jak gele aniat betal beujeung hadirin nekin beli boleh nih lo pada ben selain mun ini lembab pasal selain abeujeung ni kudu ben sampean lupa tak bahaya keng mun niat saya kolopain ternyata sampai lebar situng rukun pah tak engak jak gele aniat napa punten pah tak yakin betal cek pun ulama fikih mun selain lupa tak napa sampean abajang Allahu Akbar aruku mari aruku asojud pada sojud pakir pikiran kok gelak macam Fatihah apa nje tak betal beujeung cuman kapan mancing sampean mancing se nomor 2 kak dinto ibitong mancing se pertama jadi gelak sudah ada kesah tak yang kepolan tak macam Fatihah keng beujeung tak betal keng mun niat saya kalau pain kau leben ajunan beujeung kau leben ajunan kak dinto tak sah hadirin mangkana syahadat bede salat salat bede salat pasah bede salat zakat mabersih bede salat senomor 5 al hajju otabe al qasdu kak dinto bede beujeung ibadah beujeung kak dinto makompol rukun Islam selema sehingga cepon kanjeng Nabi man aqamaha faqad aqamad-din paserah orang seh abeujeung ampun makompol 5 rukun Islam tapi wa man tarakaha pasera saat tinggal ibadah beujeung faqad hadamad-din orang sita abeujeung sateja ibadah selain tak kira terima ajunan abeujeung tapi tak apasah ki beda arpan masuk surga ajunan abeujeung tapi tak zakat beda arpan masuk surga ajunan abeujeung tapi tak haji maki mampu ki beda arpan masuk surga keng mun beujeung sita ikelako panuleen ke Mekah mun parlo jak le mole dari Mekah keng tak abeujeung tak kira masuk surga hadirin apa sesampian Ramadan benih cuma Ramadan setahun apa setambu sekali keng tak bejeng tak diterima bahasa panjenengan azakat sampian sedekah pabanyak tunyana bagi ka orang miskin kapi keng mun tak bejeng tak kira masuk surga kau leben ajunan mangka nabi kanjeng nabi itu buaki awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah da ada sebagai ibu kak neng hari kiamat ni ke benih bab pasah benih bab haji punten bab zakat punten awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah sebekal ibuka pertama kali neng hari kiamat ketika amal kau leben ajunan ibitong nika langsung muka bab salat mun salat kak dintoh ampon bagus salu hasairu amali kulli maka amal selain bi Allah yang kebagus tapi mun salat kak dintoh ampon tak pati bener tak sae maka sateja amal kau leben ajunan peberdak sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala manter selamat amin Allahumma manter sateja hadir betul tiap orang seajaga ibadah salat 5 waktu amin keng insyaallah orang jeruk pakan dengan berak kak dinto ajaga beujeung napa boleh beujeung se wajib sampean tak ajaga cek mangkin acara tak wajib saos sampean entar kak kantok bener mak teu keuram mingak ni kemun beuni keng atin sampean iman anu napa nggih saya ngoda entar, saya tua entar, saya laki hadir, si bini hadir, saya ngaji bini karo orang ngakok cukup neki bengaji kia, jemai ki bengaji kia, karo tek kita amunya sekali begela kina, kengki kurang ngemudi, dekipan kemudian amunya kapi, bentek apa? Insya Allah ajunan sedaja aja gebajang 5 bektoh, Insya Allah ajunan sedaja termasuk orang seselamat dari dunia kantos ke akhirat, amin Allahumma, amin Allahumma. Para milaka dinto karena Isra wal Mi'raj kak dinto berkaitan kalaban bajang karena Isra wal Mi'raj berkaitan kalaban ibadah salat maka yang kepenting di ulama untuk ibadah aki saben tahun ngak ngingak teh karena kulaban sampean atene kampo elang imannya kata pada ada imannya malaikat la yazidu wa la yankus imannya malaikat ni kalau atamba tapi lo teman korang istiqomah cek bada iman para rasul yazidu wala yankus iman nabi ban rasul gak dinto atamba sebenarnya tak teman korang deng jeruk yazidu wa yankus iman nah ampo benya iman nah ampo tada mun deteng khosok iman dung tekina
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bun bereng masjid, iman tak ada, keluar ngicok sandal boleh. Beda sampo senika. Mata apa ada? Iman manusia be biasa ampo deteng takong ampo deteng bengalah. Karena iman gak dinto aube, maka epa anyar kalaban Isra wal Mi'raj, maka ngarep dek ke Allah kau leban ajunan. Kalaban acara saat mangken manter kau leban ajunan tetia orang sebisa iman Nabi Allah ejaga kalaban sampurna. Mun sampai iman gak dinto efek taset tebi kau le ajunan, tak burung pole kau leban ajunan bekal selamat dari dunia kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma. Maka akan sampai telok tempat kanjeng Nabi ni kah. Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kak dinto hadirin. Entar dek ke telok tempat ben lebed dek kedua alam. Telok tempat saya entarin situng alam nasut. Napa alam nasut? Alam manusia dari Masjidil Haram dek ke Masjidil Aqsa. Beda alam malakut. Kak di alam malakut. Dari langit situng sampai langit petok ni ke alam para malaikat. Ya tasalangit ni kenyamana alam lahut. Sidratil Muntaha dan Mustawa. Nika malaikat tak bengal entar hadirin, bahkan malaikat abetes tak bisa. Kanjing Nabi le beda ke alam, se alam nika cuma Allah seoning, malaikat tak oning, jin tak oning, setan tak oning, Allah seoning. Nabi Muhammad le beda ke telok tempat kak dintok ben entar dek kedua alam, alam dunya bi kanjing Nabi ientaren, ben alam akhirat bi kanjing Nabi ele betin. Makanya yang cerita Isra kanjing Nabi ni kayak papadeng hadirin, engak napa akhirat, enggak napa mahsyar, bahkan kanjing Nabi kak dinto epa masuk dek ke swarga, ben kanjing Nabi epa ninggalin dek ke isina neraka. Menter kau leben ajunan ki bisa masuk dek ke tempat seyen tadi bi kanjing Nabi seanya masuk swarga. Amin. Kanjing Nabi epa ninggalin swarga ni kacepun kanjing Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Epa ninggalin neraka pada cepun kanjing Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Swarga nikmat teben pernanah ada tinggal setuman ningalin. Begitu juga kalaban neraka, neraka gak dinto bi kanjing Nabi etengalen tade seksa selebihnya ken etempeng seksa apa yang neraka Allah Subhanahu wa taala. Kanjing Nabi bah cerita, saya diperlihatkan kepada tempat yang bernama surga. Sengko paningalen dek ke swarga. Swarga saya paling banyak esena orang miskin, orang melarat. Insyaallah orang Madura ini kemudian masuk swarga kapi. Karena orang Madura rata-rata melarat nggih napa nggih? Cang sapa je banyak sesoki. Muntro oni ngasoki tak soki ni kaci atu pada Madura nah. Coba atu ben orang seluar Madura. Orang luar Madura ni kemangken kalau menanam saham itu sudah triliunan. Bedes andi hotel, bedes andi apartemen. Bedes andi Indomaret, bedes andi Alfamart. Nggih napa nggih? Udah ben sampean Alfamart, Al-Fatihah hajat tok saya baca benar. Kula ben sampean andi berung paling model 85 juta lah. Padahal luar ni keampun miliaran, luar ni keampun triliunan. Kula bi sampean jutaan kan dana orang miliaran. Sampai mangken kula ben sampean KPC 1 miliar ni kaya ngak napa taun ni. Keng sejelas, semiliar ni kemun ego beli kerupuk macet embong laun ni kakak. Mun sampai ego beli cendul haram banjir pakan dengan berek dia. Saking dari benyang 1 miliar. Kula ben sampean kan karo mireng kabar nih kak. Nggih napa nggih? Nggak napa 1 miliar, apalagi 1 triliun. 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Insya Allah mun pas sampai epeko lagi kesempian mun kereningan tak kira mabuk. Memang kereningan kak. 1 juta boy berapa kilo. Tetireng matur ni kamun iokor kalaban kebiasaan orang-orang sebeda luar termasuk orang melarat. Mantir tepa kau leban ajunan budian saya masuk surga Allah. Tapi je repot bonus senega. Terus masuk surga tapi terus sogi ya. Terus tak terus masuk surga. Sembian soki napa tak terus. Padahal orang soki ni kan makin masuk surga di budi. Beni tak masuk makin masuk di budi. Mak bisa di budi. Tanya aki banyak geluh. Tahu sa antara soki ben melarat. Orang datang dari Malaysia boy neng imigrasi antara orang sebengi beban setak bengi. Bah habitan sebengi boy tanya aki. Habita berempah lakona idimah gajina berempah. Pah etas tas bareng etikku kapi. Mun saya melarat apa saya etikku? Dia tak bengi bah. Itanya gila aku nah. Apa sih itanya kina lagu ni dia tak boleh. Mun saya melarat imigrasi ni kak. Wes mulai. King mun saya bengi bah hadirin selain dah makan kapi ki atas tas berengah. Artinya orang soki ni kebeni tak masuk swarga.
Orang soki ni bisa masuk surga, keng masuk surga di budi. Nabi Sulaiman ni masuk surga, keng kacik setengah areh ben nabi selain. Wa yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ben saare i akhirat kak dinto pada ben 1000 tahun. Dadi mun setengah areh kacik 500 tahun ben nabi-nabi selain. Masuk surga, keng masuk surga di budi. Mun semelarat masuk surga dak ada. Terus tak terus masuk surga dak ada. Papolong pesena kapi dek. Cepon terus masuk surga tidak ada. Tapi saya masuk surga ini ke orang soki saya lambe. Makin soki menjere. Jadi saya kocak akhir yang soki masuk surga din budin nih ke orang soki saya tunjana ikiba bangun agama. Keng mun cercer wal bakhilu qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. Orang yang cerit, iya cerit bu. Orang yang cerit itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Insya Allah, saya hadir ni termasuk orang lampu kapi. Mai bangki je lampu. Acara raja nak ingat ni, kan sambian senyumpeng ni kah? Nyumpeng napa tak nyumpeng? Maka tempo nak tak berlit lang ucap engki buk mak le tak deng padeng gelu. Sampian senyumpeng, sampian sealakoh, sampian sehadir kak dinto nunjukaki bahwa sampian termasuk orang lempa, man termasuk ada ke golongan orang-orang saya masuk ada ke surga Allah. Amin Allahumma. Diperlihatkan kepada surga yang paling banyak isinya orang-orang yang tidak mampu. Bahkan jeng Nabi ajabu, wa utalliqtu 'alan nar. Lalu saya diperlihatkan kepada neraka. Wa madaka, dan dari isinya neraka itu tidak lain an-nisa, sepaling banyak isinya orang di. Lu kok bisa perempuan yang paling banyak? Di ulama ibahas beni kek lakeng masuk surga ni bini ke neraka beni lakar umat Nabi Muhammad ni kese pertama antara laki ben bini benyaan bini. Makanya umatnya Nabi Musa kak dinto tak oleh abini boleh. Sementara umat Nabi Muhammad kadin to oleh abini 4. Keng oleh beni kotu. Keng oleh mun sampean ikhlas beki ngampung selain. Ngampung lake. Wah kok. Ya pala eman cek beki. Cek keng oleh, reng lake oleh abini 4 oleh. Cuman cek repot. Ibu-ibu, Allah memperbolehkan laki-laki menikah lebih dari 1. Setuju apa tidak? Setuju. Sepenting benitang laki. Deken karo lagi na orang saya robi abi ding tibi ro campong ide ya. Saya keh kok. Oleh, tapi Quran adabu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Keng makila oleh abi nimpa mun takok ta'adil situng saos. Makanya gule pesen bi kiai situng boy, magi situng kor libeli pada ben sebanyak. Magi banyak mun tak ikut-ikut takok bi bang sabeng. Romana maksudnya. Ya mun pahandi Roma 4 tak kenengin kan kotor bu. Kenapa kok syariatnya Nabi Muhammad boleh laki-laki menikah lebih dari 1? 1, 2, 3, 4 ma oleh abi nimpa? Karena lakar umat Nabi Muhammad ni kelebih banyak bini ing etempeng lagi. Tak usah bahas keseluruhan. Mungkin bisa hadir lagi ben bini kama banyak. Banyakan bini. Eki nama ki? Etisah kampung Ceruk tekku bi sampean. Reng lahir laki ben lahir bini kama banyak. Ku tak pakun lahiran bini sebanyak. Kule sakancaan boduk. Bi kule mangken telepon sakanca sing monduk lamba bareng. Berapa nang ke? 2. Berapa nang ke? 3. Berubah. Laki apa bini? Bini. Tanya gitu ngah? Bini. Di kuda tibi 2 bini kia. Mun pah bini kapia laki siapa bu dia? Mun bini kapia gampang. Pala lagi hitung beri 4 insyaallah cukup. Apa sih ajar-ajar deh? Berkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa aktsaru min ahlihan nisa. Saya melihat neraka paling banyak isinya neraka itu perempuan. Sahabat tanya kepada Rasul,
mak banyak orang bini masuk neraka ya Rasul. Padahal orang bini nikah paling gampang masuk surga. Orang bini nikah cuma empat bu. Pasal orang bini ngalah kompak nikah. Orang bini nikah bi kanjing Nabi. Epakon masuk surga min ayyi babin saat dari bang surga sekam masaus. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha. Mun bada orang bini ala ko empat perkara maka reng bini nikah epakon milela benga swarga dari kak di ma'abisaus. Sepertama idza shallatil mar'atu khamsaha ketika reng bini apa jeng selemabak. Cepon ulama tahu siapa jeng sunat mun sengkem biang. Sepenting pejeng fardu jaga ampun swarga. Sengka pejeng tahajud atahanyut boy. Sengka siapa pejeng sunat la minta sunatna selake boy. Ngaji yang muni boleh bailak gelak dina ni. Wa shamat syahraha apa sa'i bulan Ramadan. Pas wajib pada sampean sengka siapa sarjep. Wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi ya mun andi apa saya jaga. Senomor 4 terakhir wa ata'at zaujaha atau dek kalakina 4 ekala kurang bini kadin to ejamin bi kanjing Nabi masuk surga dari bangla bengkak di masaus. Lu kok banyak masuk neraka pola markena bejeng reng bini enteng. Hadirin terkait masalah bejeng reng lake ben reng bini entengan reng lake bener mun tak percaya jetek ku sing sebu saya jaga ke adek saya lake apa si bini mun reng lake jaga ke adek paling keng mantan anyar jua tahu apa nih saya jaga wah dimma bedreng lake jaga ke adek ku tak bini sing ngiding ke adek ngiding abang ki bini ngiding ka mulai mau nyetek katek jenengan berarti ngajian lah para mah dia mula menyedekat tek. Tikal tak nampak bi. Nak kena gini ni kalau lantar ke pengajian ada mak aku torot cek gigi di sepenting lantar. Ku kira to umur petong polo ambu sementek katek ku leku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng lake ben reng bini dalam urusan bajang cepon ulama ki pelakan orang bini. Padahal reng bini ni kerepot hadirin. Reng bini melarat. Bila bi andi nak kena kini gempang najis. Lesok laku na tak buambu keng mun urusan bajang saya paling ngastete aja geki hebatan reng bini etempong reng laki bener. Terus kok banyak perempuan masuk neraka ya Rasul pola keng ide lembab masalah pasa enteng punten ide lembab masalah pasa reng bini bendeng laki ki pelakan orang bi reng laki ini kelaparan buk bila bi pas anda ada kerokeng sahur dek karin dari kapan pukul 4 malam ingat aja mengiremen lah napang nyalpang masuk ke jeding asera mandi reng sebereng reng bini pun tan make sambil so nyusuin padahal siang nyusuin malam nyusuin anak ang kan malam tak sosok na nang deui punten nih reng bini make sambil apa so nyusuin siang malam punten sambil penempen enten sambil atana punten biasa teh ibu ini lembab masalah pas sampean lebih apa kuat ben lebih apa istiqomah tempeng reng laki lu kok banyak perempuan masuk neraka markena napa pola markena aurat pola markena reng bini tak aja ke aurat tak beda sebagian tapi alasan saya paling banyak benih markena aurat beda reng bini masuk neraka markena aurat tapi alhamdulillah ikan tua tutup kapi aduh mun kebenggalan gak makin ya Allah lambak reng bini ni kemun kelampian ngeber kapi ke bebo ni ka tutup terus makin mulai ada kata salah karo kare tingkat tinggal dua daya engki dah bangki janabit jan kabudi tingkat teng sedua kali situ daya tok deh mungkin saya paling nganyar ada tingkat sekali separuh betul ada ke bebe kata ada sekali dah kuda si mikir mak bisa cekak pakai ke apa kalau begini cerok norok tak tahu kakek betangki cek lambek pada tingkat dua panabit kali situ mungkin pada tingkat sekali nih bisa cekak nih lo geger pakai tingkat apa anda bukan lebih jauh hah? Apa? Tekatek kok. Sanji tekatek pun tibi. Beda iya mun tekatek kan kene.
mun raja kan tok katoknya mana cagelak habis ngagemi bi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Napa sih tadi masuk neraka nih kan margen aurat beda cek pun kanjeng Nabi tapi tak banyak hadirin buktena mun di Madura punten aurat nih bakun jaga tengki kan ada ring bini mun rok daerah Madura nih kaya be dilarang rang-rang ring bini ada apa ya mun ngak Jakarta ro matau betes matau pokang bepatut cek dengan pote kuning makan dengan matau betes apa namanya Benggalan ya betul saya nggak betul saya gentak Benggalan jadi mun nipa tahu ngadirep sing ngatela tak apa repot kali tu sana tak apa Benggalan mun kan tu punten ada si matawan betes kan tu ada Allahumma sholli ala Muhammad cek mangken tor kadeng orang ni ke bahasa ni ke matau aurat ni kak bahas masalah lebur tak lebur tor kadeng buka mun bi orang ibadai buk cek buka tila orang siapa sih lebur le cek dengan celeng lekai beni urusan celeng buk beni urusan lebur tak lebur seni ngali beni mahram nggih kator kadang ro tengah umum tur kadang andi anak gini pahan ang nangis haram bagi bede kule ya ada kalau pai pah muka pahinyong ki kedenda bede kan sesenika muni bede alabon buk cek bukai benyang goreng rapat tuh buat siapa sih ngabas cek lagi erok le ada suruh mulai kadek bahadur anda beni urusan tenyeng kerok sing ngabas beni mahram beni urusan kuning celeng sing ngabas nih ka orang si haram nih ngale tak butuh lebur mak kita lebur dosa malah secek dosa namun tak lebur je setelah tak lebur gitu dosa mun lebur dosa kan ya hari je saya anu ni ada suruh mulai kadek dekat ni panitia nyari sepeda terakhir gedeng dok karin aja haram pakai kolek hah apa nyari ya bude budi aja sengko daripada enak lihat tak katela Allah kalau bergelak tak gelak ikan gedeng je saya tak ada Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad beni urusan lebur tak lebur beni urusan pote kuning urusan singabes beni mahrum sambian makanya cepon As-Sayyid Abu Bakar satu dalam kitab I'anatut Talibin likulli sakitatin fil hayyi laqitatun wa kulli kasidatin yauman laha syaukun setiap barang keker pasti beda orang senemuh ben setiap barang bekas pasti beda pasar lah cek tengen tengaki pulan seceleng buk cek tengen tengaki pulan se tak tenyeng pulan sekero barang bekas di beda pasar lagi ya pasar luak beda luak ang ya sekero abolong beda kero ong seceleng abolong beda celeng orang Papua uning Papua sampean reng Papua ni kata dak sekoning bernana koleng reng Papua ni cuma dua yang pertama warna kulitnya hitam yang kedua hitam banget cuma dua warna koleng in reng Papua makilaleng celeng paju kapdi paju kap ada iya artinya ada remah cek tengen tengah kipolan sekero mun setenyeng tada mage sekero pak ada cek tengen tengah kipolan seceleng mun sepote tada mage jeleng parat paham iki jelas makanya tutupi aurat malaikat leban ajunan selamat